Kunelivi Jesu lalikhulumile nalalikhulumako, umlomo longathethi imanga, uthi, "Your sorrow will turn to joy." Losizi lwakho luyawugucuka lube injabulo. Uyabona mawuselusizini kuba ngathi lento itawuhlala inje, kani ngekusho kwaJesu lisondo liyagucuka. Losizi lwakho lotawugucuka lube injabulo. Labe ukhala khona masinyane utawuba neluhleko, utaba nesmile. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngikuhlephelela lapha encwadzini yetihlabelelo 78 verse 41 na 42. Balinga uNkulunkulu njalo njalo, bacansula longcwele waka-Israyeli. Babengayikhumbuli imisebenzi yemandla akhe, nelilanga mhlazana abahlenga esitheni. Kunelohumusho lesingisi iTPT lelithi, "They limited God, preventing him from blessing them." Hey, labantu babeka imincele yekuthi uNkulunkulu angababusisa ngetulu kwalaba kucelako nalaba kucabangako. Hayi, sengicabanga wena masinyane sihlobo sami, mina nawe. Masicela kuNkulunkulu, sicele ukuthi akende naku. Uyathi ukuthi ticelo tethu letinye, we limit God. We prevent him from blessing us. Siyamvimbela uNkulunkulu ukuthi asibusise. Kanjani? Ake sengibekise ukuthi kunemuntu lapha lonethe imali 40 billion. Sewuba nesikhathi naye ucela kumbona, ufuna kumcela imali. Mawuya kuye wena ufika uthi, uyathi bengicela nje ungiphe 1000. Awucabangi. Umuntu lonethe imali letingaka. Utawuva ngathi ummoshela isikhathi ngekumcela imali lencane kangaka. Awati kungazuthi kuyinhlamba kuye. Uyamcasula. Lithi livi lenkosi sive saka-Israyeli samcansula uNkulunkulu because they limited him. Bambekele imincele uNkulunkulu lo wende lokukhulu kakhulu tento takhe eGibhitha, wavula nelwandle lolubovu, kepha bathi mase bayawungena eKhenani base babona tichwaka, batibona ngathi tinkhulu kunaNkulunkulu wabo. Babona ngazuthi tichwaka tinkhulu kunetento taNkulunkulu. uNkulunkulu lo wabapha imana, wabapha kudla kwetingilosi. Livi lenkosi lithi bamcasula. They limited him. Bamvimbela kuthi angababusisa ngekubangcobela titsatabo. Bagcina bangakafiki etintweni letijulile, etethembisweni letijulile. Bajika baphelele bhoda yaseKhenani. They limited God. Kungathi bewungethe waphelela endleleni isihlobo sami. Susa ema-limits. Thani mawucela kuNkulunkulu. Kumbe ucela 10 million kuNkulunkulu. Kepha ekugcineni uthi Nkosi, ngiphe lokho lokutawukhadimulisa wena. Kumbe ucela impumelelo emsebentini. Ucela impumelelo kubantwana bakho. Kungathi singafunza kuthi Nkosi, yenda lokho lokutawukhadimulisa wena. Never put limits to God. Ungabeki imikhawulo kuNkulunkulu ekubusiseni kwakhe. Mangabe ucela 10 million, kumbe iminimum yaNkulunkulu yigolide. Kusho ukuthi noma umcela loyo 10 million, thani Nkosi, ngicelela lokuthi awukhadimulisa wena. Kuze ligama lakho lingahlaziseki ngekuthi lokhu ngingathi lo uNkulunkulu wesiliva negolide naku kuvela kuye. uNkulunkulu akubusise
usasusa imincele yekubusiswa nguNkulunkulu. Amen.